Kuya esikhatsini kuyindalo futhi lena indlela umuntu wesifazane ladalwa ngayo. Lokhu kumele sikujwayele futhi sisekelane. Lamagama lawo ashido ngumake bonisile enhlabathi lophuma etiko letempilo njengoba litiko letempilo belikade livakashele indzawo yaseMalkens kutogubha lusuku lokuya esikhatsini. Lolu suku lubitwa ngekuthi i-Menstrual Hygiene Day. Alula inkulumo yakhe make enhlabathi uthide litiko letempilo lenta siciniseko ukuthi bantwana bemantombazana bayafundziswa ngekuya esikhatsini kanye nalabo bantwana besilisa kuze kuthi bati ukuthi basekelane etikolweni. Siyagcugcutela nabani tihlangano ngetihlangano masonto ngemasonto ababe nako lokubacabanga labantwana labo labangakhoni ukuthola lezinto leti ngoba ibenta ukuthi nabo babe nale confidence. Uyathi nje na ufake leli phedi uyathi ukuthi ngeke bese sekusukuma bese kubanjani njani sekubonakala sekonke umuntu ukuthi mina ngikule kulesikhathi lesi sithi ke thina asikusaphotheni lokho ngoba kunatural. Njengoba lo mcimbi bowukade ungenelwe ngemantombazanyana laphuma etikoleni letehlukahlukene, bonisile masangane lobukele abantu labasha etiko letempilo ubese uthola lithuba lekubafundzisa ngetekuhloba uma basesikhatsini. 70% of our girls and then 20% of our girls bathi thine siyatithengela ema-sanitary pads, siyatinakekela nangabe sisesikhatsini. Sabuka ngesilive ukuthi nangabe 70% udepende kubatali, how about the 30%? Utawukhanza ukuthi nasesisuselo 20%, kulo 10% kunanaba labathi mina nje angiwa-afford. NginguNontobeko Thabetse nginanonhlanhla Twilight endzabeni te-channel yemaswati eMalkens.